Imaynaya kasaygichik watesmanta tinkunakunchik ñawirinapaj kay devoción matutinata. Kunandia niwanchik imataj feri, imataj creeri, noganchik kutichikuspa kanchik kay libro de Hebreospi, chunka uhniyuj uchchikllashkampi niwanchik. Chantaka creeqa niwanchik qhaway maypichus noganchik mana tarisqanchikta. Ñawinchikqa qhawan imachus kasqanta ñawpaqinchikpi ichari rikusqanchikpi, pero creeqa munasqa kuyamasi qhaway mana kasqanpi. Noganchik qhawasanchik, pero mana nimata rikunchikchu. Anchayqa crey Señor Jesucristupi. Señor Jesucristoqa mana tokayatinchikchu, mana ladunchikpichu, mana mark'ayatinchikchu, pero paypi creespaqa noqanchik rikunchik aska milagrusta kawsayninchikpi. Mana chayllachu, devoción matutina niwanchik. Sapa ujninchikqa llakikunasniyuq tiyapuanchik. Sapa ujninchikpi kunan tiempoqa aska desafíos tiyan. Rumiskina ñawpaqinchikpi kasan ichari llakikunasninchik problemasninchik. Pero Señor Jesucristo qowanchik yachayta saltanapaq, brincanapaq icharis chantapis noganchik usqayta kusikuyta solucionesta tarinapaq nispa. Ajinata seguruta llank'arichisonqa Señor Jesucristo. Imatanoqa necesitani saltanaypaq chay rumita mayqinchus ñawpaqaypi kasan hatun rumi hina manataq pasay atini creenayki tiyan. Ari, kay p'unchaypi Señor Jesucristo invitasuyki creenapaq paypi. Chayman hinataq yuyayta, yachayta qanman qusonqa imaynataqa decisionesta tomanaykipaq. Chayman hinataq nina tiyan, Diosnita tay, kay llaki patapi yanapaway. Yanapawaykuña, chayrayku qanki chariyki hatunta ventanasta hank'ay cielo patapi. Makiyta kachamuwayku yanapanawaykupaq. Chantapis yuyayniykupi churayki imaynataqa Jesucristo crucificasqa karqa. Kaymanta pachaqa ñawpaqman creenayki tiyan. Chaymanta hinataq Señor Jesucristo obrasta ruanqa kawsaynikipi. Mana facilchu creey icharis, pero qayarina tiyan kunandia practicaspa creeyta paypi. Mana rikunchikchu, pero creena tiyan tukuy ima ruwasqanta kawsayninchikpi. Chay yachay kasan kunandiyapaq. Kaya mincha tinkunakusun chantapis Dioswan kuyakuyniyuq kanachik kunandia.